ngaya amakuru akomeye cyane atugezeho muri aya masaha, amakuru y'imikino mu ikipe ya APR FC, aho abanyamakuru ndetse n'abandi bo mu ngeri zigiye zitandukanye bavuze ko iyi kipe ya APR FC itakiri ku rwego rw'amakipe dusangamo nka Raynsport, kuba Raynsport ikomeje kwigaragaza imbere ko ariyo ishoboye, iyo igeze hanze bayikubitirayo rwose, cyane cyane tutagiye kure. Iyi kipe ya APR FC hariya muri Tanzania ibintu yahakoreye na n'ubu biracyari amateka ndetse byananditswe mu gitabo. Si ibyo gusa kandi tubafitiye ibingibi biraguhesha amahirwe yo kumenya neza amakuru nyakuri ko iyi kipe ya APR FC itakiri ku rwego rwa Raynsport. Niba ushaka kubana natwe mu makuru tugenda tukugezaho amakuru y'imikino mu kipe ukunda, ariyo kipe imwe rukumbi APR FC, hejuru cyane. Mudushigikira mukora subscribe, like, share and comment kugira ngo tuje tubana namwe mu makuru agiye atandukanye, mu makuru y'imikino mu kipe mukunda ariyo kipe ya APR FC. Munyemerere twanzike ndetse munege n'amatwi, ubundi tubaramburire paje zose zikomeye, amakuru nyakuri tuvanye mu biro bikuru by'ikipe ya APR FC. Nuko iyi kipe ya APR FC ugereranyije n'andi makipe ya hano mu Rwanda rwose, iyi kipe iri ku rwego rwo hejuru kurusha Raynsport, dore ko ariyo kipe ikomeje guhanganira. Iyo urebye mu mikino yagiye aya makipe yose mu makipe aho yagiye ikinira hanze, usanga iyi kipe ya APR FC ariyo kipe yagiye ikora ibintu bihambaye cyane, dore ko byagiye binandikwa mu bitabo, ibindi bikandikwa mu byapa, ibindi bikandikwa ahantu hagiye hatandukanye, haba ku mbuga nkoranyambaga. Dore ko tutagiye kure cyane, hera hano muri Sekafa Kagame Cup yabaye uyu mwaka, urabona iyi kipe ubwo bwa mbere yakinaga na Singida rwose, iyi kipe ikaza kuyesurira ku kibuga, ndetse kandi ikongera guhura na Erimereki nayo ikayikubitira mu gafuka, ikongera noneho ku mukino wa finali Red Arrows niyo rwose nabwo ni penalite imwe gusa, ubundi niyo yatumye tutegukana iki gikombe cya Sekafa. Ariko rwose amakipe yo mu Rwanda ntabwo rwose ikipe ya APR FC yagakwiye kuba iri ku rwego rw'aya makipe za Raynsport, za Polisi, za Mukura. Ayo yose ni amakipe aciriritse. Iyi kipe yacu ni ikipe iri hejuru cyane, iri hejuru ku yandi makipe cyane. Ndetse kandi twaza kureba noneho mu ntwaro karahabutaka ubu ngubu ifite rwose, sinzi nimba hari ikipe izayihangara muri iyi shampiyona igiye kuba, dore ko irimo yitegura match igiye kuzayihuza na Simba hariya mu gihugu cya Tanzania. Ni match izaba ikomeye, match aho usangwa amatike yararangijwe kugura kubera iyi kipe ya APR FC, akaba ariyo mpamvu iyi kipe ya Simba yahisemo gutumira iyi kipe ya APR FC, nuko izi ko neza iyi kipe ifite abafana benshi hariya muri Tanzania. Abareyo bibwira yuko aribo bafite abafana ngo mu Rwanda benshi, ariko nyamara ntabwo bazi ibanga abafana nkatwe ba APR FC rwose ntabwo bazi ibanga twibitseho cyane.
twibitseho ibanga rikomeye cyane hano mu Rwanda usanga ingeri nyinshi bakunda iyi kipe ya APR FC. Noneho akarusho nuko ukubitiraho kuba ari ikipe y'ingabo z'igihugu. Noneho rwose aho twita twatwika n'abafana tugahita kwimanukira rwose tuvuga ko APR hejuru cyane rwose. Ikipe rero ya APR FC ifite abafana hariya mu gihugu cya Tanzania bayemera cyane ku mirongo y'imbere, aho mu minsi ishize abanyamakuru rwose bahamagaye umwe mu bafana bo muri Tanzania bavuze ko rwose iyi kipe ari ikipe ikomeye, ngo iramutse igeze hariya mu gihugu cya Tanzania rwose ikaba nk'ikipe ya Tanzania, nta yindi kipe yazigera isimbura iyi kipe. Ibaze rero nawe ikipe iramutse igeze muri Tanzania noneho nayo ikaba ihatwikira, ibaze noneho igeze ku yindi migabane ho yakora iki? Kabisa rwose iyi kipe yacu ni ikipe ihambaye iri ku rwego rwo hejuru, ku buryo mukeba nta hantu yapfumurira ngo be yanyura muri supanete wapi kabisa, nta hantu yacomokera, kuko dufite hariya inkorokoro zigera muri 7 twimanuriye b'abanyamahanga, haba abaturuka hariya mu gihugu cya Ghana, bo muri Mauritania n'abandi batandukanye. Abo bose ni abakinnyi twagiye tuzana, ndetse kandi ntabwo isoko ryari ryarangira, amafaranga turayafite kuba hari abakinnyi twashaka twabazana, kuba hari ikintu dukeneye twakizana, ndetse kandi akarusho ni uko nta mukinnyi wigeze ataka ko yabuze umushahara cyangwa se ahembwa nabi. Amafaranga arayabona imbere cyane rwose, akayabonera ku gihe. Ariko iyo usanze Raynsport usanga rwose abakinnyi baba bijujuta ngo amafaranga yabo ntibigeze bayabona, dore ko mu minsi ishize umukinnyi wavuye muri iyi kipe yacu ya APR FC wanyarukiye muri Raynsport yamanjije yababwira ko nibaramuka batamuhaye amafaranga ye yuzuye, dore ko bari bavuganye hafi miliyoni 25 atakwibesha rwose ngabe yaza muri iyi kipe. Amakuru menshi tubafitiye, nimba ushaka kubana natwe mu makuru tugenda tukugezaho mu makuru y'imikino, mudushigikira muri benshi. Igihe wowe utari wakora subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo uyikore utajukikanwa n'andi makuru yose agiye atandukanye, ndetse kandi ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo tubane nawe